Tibai vek ule AIZAWL TALKIES channel a kalo lom vek acheu an OST moi takle achangtute mel chatwanga borak nei sanghal The Sky Is Ours chu release anita a tam tak chuan kan ento inarin oma michen khat a entute reaction a zira entumpo kan la omnualinarin omboka zonet le room moi epa anda zana changkhan tunthling hianin soi ala hlo ani ti hi chu thu chiang ani Mizo movie an release ma hawa changa soi hlo ngal ania enchak tamtak kan tam rualin he movie hi akaste wanga lo ngal top abikin Facebook Mizo mi pa an tam a achangtu te an chang thiamem a Hmuhnawm ti po sha ta ma soisel ngal pop hi ke chu acha ka tiwak lova ngaihdan kan nei thiang veka amai ro chu mi an mel mang landana changalo te chiam hi a fu ber lowin ka sha engpo ni se an promotion an beina sadra te po anianga an OST Lilac and Jack a music video thalo turin ti kha aron dal ngal emaw a hla in a zirbok nen alar emaw tu te poin moi kan ti chewinarin kan naute kum khat mi lek poin tu ma zirtir lawin alo savel ra ta niome moi ti venga nganyang an director hi confession and photographer nei chatber Paul Jeremy Haunar ania a movie shoot na turpo Hmunadu uluk le ti asiata Mizoram chunga an shoot na po munrem lai shoot pop ani lem lo ti chiang ani engkim uluk ta karwa man ani ti kha asia theya Thailand an shoot hianin soi a hlo emema tinge rampo na an shoot kher chan hi kan shelem lowa ma se a movie ero a chei ema Mizo movie a rampo na shoot kan lammu tam lo wangin hemi ringot po hian an movie shalvel na konga apui hle in ka siam upload ero hanro pui hlwai ani shan lawa University Zirlai tlangwal pakhat zodina le abente the hangout boys te chuan music agent lian taknena contract an move hlomaya anjinga hlapwa thiama nom si lawa an hlawh sakturin betsi an tongfu ta hlomaya betsi hinu thloyania kuma po zodin te aya uzo kani ani ho hian an ben chu Thailand a zai turin an kala chutianga anin zuita ka chuan zodina le betsi po anin kara lo parvul chhochan ta ani an ben chu an ron lar chhozela an chanchin po mi ta Ngaihven a hlawh chuti rual chuan zodina bianu chu nu thloi ani ti thu te polo thang chhota zela a movie hian nu thloi din mun hi soilan atum nge ni in ka sha a helai zona hian a aya thuk le zwalin lu chil ta jok se a thon thu hi atinga inom zo ka ngem ti te kalo ngai to a kalo ui angrenga an synopsis a khan an kum in thlauna le nu thloi ani awanga anin kara har satna omte ti lamzong khanin aron ziak tela helai kum in thlauna chungchang e ro hi chu thon thuwa hianin mutura omtam lem lova an mela chia asiat niberin kasia khami awanga har satna chungchanga ron lang angchi khachu The idea of yung movie tenen po khan in ang titu kha an umnual ani mela amai ro chu the idea of you khachu nu thloi na ai khanin len lai rual lo lampang zo kha ani thunga chu wang chanin compare tura po ka ngai shan lem lova tin an side character te po khan thon thungai nom tak tak nei theina kha an neya chu ero an lu thuk lem lo kha apoi kalo tia Facebook lampanga review chen khat kalo chhar ho apo khanin kem angchia lo ui tu tam tak kha an om vein ka sha atopa changtu nu storyline ai khan tu na kan soi ho hi omjok ta se a Hmuhnawm zo ka ngem o ti te kha kalo ngai to mai meya atoplam story hi chu ka movie review dang in lo en to chuanin in sha thiamai ka ringa ka ngai na vak lo ani Thlirtute chatir kan tum kher hi ke chu kan ning chana afela kan cha le si lo phei chuanin apoi to pani ati ho zo vek zela upload hi achangtu te kan lom puilu to ka wanga mitui tlak te hi acha kom to katia chu tiang lampang jong chuan an ron la siam zel turanga ila tin a movie an siam dana hian atopa mitui tla tur chuan achangtu te kha kan wangai na ve phot hi angaya he movie a changtu te ho kha wangai na tur chan kha min pelo katia achin in ka zung zel le asin transition an siama pianga fade to black an mangna salu tu khanin amuta chena ti harbox ya tianga kalpa puat hi chuanin andin hmunte achangtu te din hmunte vasha thiamte anmani ngai na te hi ati hardeu tla china helai hi Mizo movie siamtu tamjok te kan weakness ti me ang kan weak point kan chak tok lo na lai ni in kasha
The Sky is Ours movie hi chu achang tu te melin a lo zir bok nen a movie hi chick flick kan ti turang chi huanga ka da dewa chick flick ho hi chu atlang puin story ro pui deuh hi an ni shan ngai lowa a top dan tur po a tira tangin shat lok thei ngal china ma se Hmuhnawma en non te hi anwam ve shimshima an mela chat veng hlom mai pialama rin ain an chang thiam hlom katia Christina ti lo chu an chan na kala en lo veka Christina hi chu thiam pa ngain ka sha a achenin asambul tiu teu hi in me antia achenin an ngai na chak lo boka angai na lo zinga mi ni thoma ila ati Christina tu ani vetla tin ka sha samlema wa hian ka hmuthiam ngai lo shimshima chuanin achang tu pa rin zual hi karin aida in achang thiama a mela lo chakher bok nen adi khap maya Hmuhnawma han cringe na tur ang chi kha engma omlawa ati mi riawa tuna hian movie tharpo achang mek nin ka sha a kan la muzom zel turanga yang poi ka ti deuh mai chu an hlawh kha atamin a harwak mel si lowa a play dan kha tlemin thiamtal se an kutan hat per live te po kha I ayana sazo ka focus le zual thei tur khanin achan chon mani kha musician ang khanin an chang sia I ne so taka an play lai han mu turang chi kha awang lu tuka atopa chhazual a anzaina ate kha chuanin anzut live te kha chuanin aron a slide live ate aron ti ve thowa amai ro chu amalam pang howa khanin han mutur kha khatyang ha om vak lo ni voi khat chia ka ena kalo muswal mai theya I chung khadan zaina phe kha chuanin base kha aring ma ho khanin alo perchana khatyang ang deu khanin ka mu a chu kalo muswal mai theya kalo muswal chuanin milo shilanga chuan a movie ka du khoplo na chu a sauna hianin a chiti kong chitin rengin ka du khoplo top mai ni amma ni hi banan ni ang khanin a movie hi musical ve na deu chen hi a oma chu wang chuanin an sound hi khami kong zonga phe kha chuanin du thu sam lo kalo ti emema entirnanin an camping na an zai te khanin laifang tak khanin han zai ta se outdoor sound tenen acoustic dewin I Timothea khanin bottle te kha aron wa alanda na kha chuan ma se khatyang a bottle vuak ri te po kha engma kha omlowa hangdeu tleng tong khanin han zai jok ta se a bottle vuak ri te po kha lo ri ve se anuwa music a lo ri ka studio dewa anron feel chawani poin kha chu apoi to chuang lawa ma seng atira a visual te ne na han mebel khanin Thlirtute a khanin khatyang anga zai studio version ngal top khachu wa mebel kha anuam lo katime I han mu kha anuam tok lo katya I chuanin kimarun tlante mo khatyanga te khanin I antlan ri kha engma shatur kha omlawa anin nek ve bur po kham boruak nek ang fwa mai khanin sound engma omlo khanin aron ombok sia khanga khanin hei han en kha atinuam tok lowani tin anin biak lai renga mun pakhata omsi an ori in chen mia lo I at pakhata zoi emaw pakhata ring le emaw khatya ang chi te le an sound an background music te pon yang chu khatyang ang ron ri thu tu ron ring le viau si ang chi te a sound level in ang lo lutuk ang chi ho kha khang kha enati she om katya tamzo kha chu post production a changa siam mai thei kha atamsia am budget ne na te in sound lam an ngai poi mo tok lo kha poi kalo ti pui lu tuka chuan du khoplo na tam tak kan soi to a du khoplo na tam takara an color grading ero kha chu ka fak thota amoin mu a adam emema John Mizo ku chhuak ani ti kha aron chiang ngoya color aron dik zai maya Mizo film a chuanin color zong chuan a berte zinga mi ani thungsi in kashia vungo lo lam deu an ron lan po khanin an color kha a in mil mai zela engkima khanin I an thom no hak tur te zong nen khanin a in mil thap vek me ni khoisin po kha screenshot ila moi vek tur ang kha ani top meya an OST an music video le lang lo ho po kha music video tlak vek anin kashia a movie soihlo le na pakhat chu sex scene atel kha ania Mizo film a hianin sex scene kan la mut ngai lawa sapo angkem kung chuan ron lang lo ma se sa film po kan hne chin nap chu emaw hle ka sex scene an zel hi ania sapo ina sex an zuar na salu tu khi chu keini Mizo movie industry leno pang tak ina kan copy tan chuanin kalo I thau lo maya
in case po mutur la tamlo lai kara I enge sex scene aron kha chu advance mama de wem o katia kan movie na chim chin hi ada tlem box sia helaya Mizoram omte in shechim chemte kan lo ni ve box sia khalai kha chu afu ber point ka shechia lawa chu ti rual ro chuan PG le 18 plus hi anron thlar sang hal thap kha acha ka ti emema alei tu ten kan lei swal lo nan khanin option min ron pe hal thap kha alom ka ti chuan the sky is ours hi zonet empire lamah ka ena Mizo movie stream na app ho dang anga chen khat anga phone number thok neu angte khatyang ang thil injang neu ang chi kha a omve lem lowa zonet empire hi chuan he hianin enatinwam katya amai ro chu khatyang anga a thlo neu chan kha lo heka lo download tokte an oma lo shal chhong le tokte kan oma keima ni wangzel ani ti kha sha ila run moi lama hianin engtin nge alandan kha ka shevelem lowa kan en lo wangin engpo ni se indu na zok a khanin in en theya kha chu inzalen na ania cheng za thum le za thum somnga mante in le thein a oma kha afiadan indot ani afiadan indot khanin ti khanin I aman kha anron siama china kan soi to angin 18 plus le PG nan siam shanga kumtling lo en puidon chuanin PG kha in lo le sham don nia a khai khom nan a movie hi a hmuhnawm lo chu Thlirtute movie ngai na zonga ei ngata Mizo film a bung thar kan kai kan hanti pui hloi tham chu ani in ka shelem lowa bung thar kan kai ka beisei na chu technicality ate character development lamate mo khatyang lampang zong kha ani wangpo ni mana keima chuan a movie shimshim hi chu ena ha dama hanin hawak hanin vin twar le in swal noi ang kha lowa in nuama achangtute mel po an thlang uluka kasen hem huam po hmuturan lem lowa fiam thuin the sky is ours en tur chuan in bualangai anti ang deuh kha ani deuh taka an 5 vek lom maya mi pa in vong 5 veng hi kan nam chuan tuai te kan tia in ti korean te kan tia angai nep zonga kan tong fong mai hi ke chu zia lo ka tia tunlai kan tlei rol ho hi an 5 vek klom rewa an fak kalo ti te reng nen rual uzok ten hetianga pa lo tia kan ngai nep na kan chak chuak zelani chuan kan tlei rol te hi anron upat huna esen hem huam mezia zu ti sha tak tho khani nakina po kan la hmule tu chu wang chuanin hetiang lampang zonga hian mani in von fai te kan ka von fai kunga ti hianin enge mason zong hianin to zo kila ti hi kalo du ve emema sa filma po khatyang kasen hem huam kha chu anwan em chin hi Mizo kan ni kan mela tha te kan tia mase northeast u naw te housing apo anamang zonga mel tha tak tia soitur po kan ni lo hi chuwang chani invong fai lampang hi chu enge indeu so nan man lo hi asfu mange karon ti ni karon soide udwan hi chu engpo ni se chick flick te teen drama lam ngai na tan chuan achangtute wangpun Hmuhnawm tham chu atling ve in ka sha tunlai kan film chuak te atam zo khian kan ngai ne pe me mani ti hi comments tam taka a hmu theya kan te na sang chin sia film siamtute po release ngal rum lovin uluk le zualin post production a hian hun thol in pe thei chin se an ku chuak po mipui te hian in kan hlut le zual nge in rin oma tin mipui te po sa film ne na te khinchi kan lani lo ti hi kan sha thiam ve ngai ni sa pho chuan in crew ringot po an nga lutuka an budget po ni se million tel fe ania ke ni noi ni changa noi som in karvela siamte tan chuan in te khinchi kha ani lo shimshim ani ti hi sha thiam sham shamila kan beisei chu ni ala asanga sub movie ena seilian kan ni hloma kan lo soi sel ani poin soi sel na ngor ni loin an ma son theidan tur te hi soi tamzo kang u ti kha ka ron ngen ve cheu ole ka video te min lo thlir saka wangin kalom emema the sky is ours hi in lo en to em in mudan te comment section a khanin soi hawila chuan movie dang review tura min du te po kha in lo soizel bogdonia like le subscribe button khamin lo me sakzel turin karon ngen boka cheu kalome